Intema naman ti report pa ay manipod kini Idol Lawrence Corpus Martinez. Idayto nga gondawa yung mga idol. Mga isursuro manipod iti syudad ti Batak. Na inominar iti Idol ko si Teacher 2025 iti IFM Lawag. Wow! Vitalik Adeto, intema naman manipod kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti panagyaman ni Mrs. Feby Simon may sa kadagiti mga isursuro iti syudad ti Batak kalpasan nga inominar isuna ni Miss Eunice Alcaide akas Idol ko si Teacher 2025. Kuna ni Eunice napili na ti mestra nagaputa iso ti umuna anang isuro ken kuana iti pagadalan ken nagyaman isuna ti kinaimbag na. Kasi po siya po yung una kong naging teacher po. Atas ang bait po, tas ang haba po ng pasensya kasi siya po yung una kong po yun po. Kabayatan na ko na ni Mrs. Simon asaan nang in-expectara iti daytoy apamadayaw manipod iti estudyante na kinti 99.5 IFM Lawag. Siguro po yung sa tingin ko po yung pagiging patient po natin sa mga bata. Like kailangan kasi sa preschool kailangan mo silang sabayan, hindi sila yung we should be a child center para maintindihan natin ang pagiging isang bata. Maintindihan natin sila. Mainaig iti daytoy ket nagyaman met dagiti pa nakabagi ti 99.5 IFM Lawag kadagiti amin ang nakipagpaset iti daytoy kang runana kadagiti mangidada ulo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak Aremen.